tuyiha. Nimba Imana yakwita kubara, naho umwana w'umuntu ubuzima bwawe. Umvira ijambo, assurance y'inyoni iyo ihagaze ku gashami kadafatika ubona korohereye, ni amababa yayo. We wayireba ugahangayika ukavuga ati inyoni utazi kugira amababa, uvutse uwo mwanya uri umwana muto. Habanguye inyoni ko ihagaze kuri aka kantu kadafatika, tiyohanuka, tikocika. Niki nshaka kuvuga, ubuzima bwacu rimwe na rimwe abantu babona duhagaze ku bintu bidafatika, ngo tugaragara nk'abatagira ibyo tugira, ngo ariko dufite byose. Ngo tugaragara nk'abakene, ngo nyamara turi abatunzi. Ngo tugaragara nk'abafu, ngo ariko turiho, uriho, uzabaho. Yesu ahimbazwe. Assurance y'iyo nyoni ni amababa. Assurance y'ubwo buzima abantu babona duhagaze mumeze nk'agashami kadafatika ni Yesu Kristo, niwe mababa yacu. Iyo tugiye kugwa aza turamira akavuga ngo mwana waje kubura, ngo kuko wankunze akaramata nico nzagukiriza, nzagushira hejuru kuko wamenye izina ryaje. Ngo azanyamaza ku munsi w'ibyago Zaburi 91, ngo nanje nzamwita, ngo kandi ngo nzamukiza. Irindi jambo rikomeye, sinzamukiza gusa ngo namara kenyuke, ngo nzamuha uburame. Kurama ni umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ibyo Imana yavuze izabisohora. Ubwari data wabivuze, ubwari data wabivuze bizoshika. Ubwari data wabivuze, ubwari data wabivuze bizoshika. Yewe Nowa yabwiye abantu, arabwira ngo imvura igiye kugwa, ababwira amakuru, barambwira ngo kamere ujye ushira mu gaciro. Imvura itarigeze igwa imyaka yose, imvura igwa gute? Bigenda gute kugira ngo imvura igwe? Barambwira ngo fenomene twayumvise, nta makuru yanyu ubwo yarasubije. Yarambwira ngo Uwiteka niwe wabivuze. Nimba ari Imana yakivuze, nimba ari Imana yabikubwiye, bizasohora. Nowa kuka norutuye kandi nama ibyo ukora norutuye kandi nama ibyo ukora biratuyohera. Bagirina yo kubaza bati Nowa y'abavukuri, bati habe na gato idukwiye dukomeze ubyo kwizeza. Bati habe na gato idukwiye dukomeze ubyo kwizeza. Ijuru risa n'irindi, nuko hamwe imvura iteye ubwoba, bati turarimbutse kuko Nowa yavuze urumvura tuzebutse. Haleluya! Bakubwire upfa kuba ariyo yabivuze. Setu abantu nibakubaza ngo ariko ubirigi uzawubamo gute kameme, uzabwire ngo simbizi, ariko niyo yabivuze uzawubamo. Niba shaka detaye uzubaha reference mugende muyibaze. Nimba mukeneye amakuru menshi mugende muyibaze. Imana niyo yambwiye. Haleluya. Ese wowe uzaba muri ubirigi, ese wowe kameme nta mwana urabona gute? Uzabwira ngo mugende muyibaze. Haleluya. Niyo yabivuze. Nta mpamvu zo kwisobanura cyane. Ni data
wabivuze. Ntutinye kuko ndi Imana yawe. Dore turangirize kuri aya magambo. Gira gutya ikiganza cawe, mbabwire inzira y'ubuzima bw'amasezerano n'igisubizo c'Imana n'ibintu bikwiriye gutuma ukomera. Imana iziduha amasezerano ikatubwira A na C, titubwire B. Muri iyo B niyo tuza tunanirirwaho. Izi kubwira ngo Elize uzubaka. Oya, banza ureke ibyo kubyara, uzubaka. Numara kubaka nzakugirira neza. Nimara kugira neza uzabyara. Tikubwire ko hano hagati hari umunsi uzaburara. Haleluya. Tikubwire ko hano hagati umugore azarwara akaremba bikakugora, igasimbuka ikavuga ngo nzakujyana i Burayi, ariko ndikubwire ko uzabanza ukamara imyaka myinshi muri Afurika. Aha hagati ikaguhisha, ikaza hano ikakubwira ngo Pasiteri, reka nkoresha ikiganza kandi, Pasiteri Verdiane uzubaka itorero, ariko ndikubwire ko uzaca muri santere ugakubitika. Ikakubwira ngo wanasifiwe sana, igasimbuka kuri utu tugufwa gusa. Hano ni mu kibaya, ni mu ntambara. Hano tugufwa ni mu bisubizo. Hano ni mu kibaya, hano ni mu bisubizo. Imana ntabwo izayemera ko uca mu bibaya bibiri utaragera mu bisubizo. Hanyuma igikomeye kiruta ibindi birangirira he? Hano ni he birangirira? Ni ku bisubizo. Amaherezo y'intambara ni intsinzi. Bwana sifiwe sana. Ibyo bintu rero birimo gucamo utaruzi, ni mu kibaya. Ihangane, ni cya kibaya Imana itakubwiye, kandi icyo kibaya Imana igishiraho kugira ngo tuyishake. Imana ikubwiye A kugeza kuri Z tiwayishaka. Ikunda kunyura mu bibaya, nurangiza upfuka muvuge ngo Mana we, none ndagira gute, ndabigenza gute? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana tihindurwa n'iminsi kuko ariyo yayiremye, tihindurwa n'imvura kuko ariyo itanga klima, tihindurwa n'inzara kuko idashonje. Uko yari ejo n'uyu munsi ni kwari. Haleluya. Dawidi yavuze, turangiriza aho ngaho, aravuga ngo barakororongotana kwanje gushiza amarira yanje mu icupa ryawe, ngo se ntibyanditswe mu gitabo. Aya magambo yavuze yisanze kwa Goliyati igati, kandi murabizi ibyo yakoreye Goliyati. Aravuga ngo Mana we, ndagira gute ko maze igihe niruka, kandi nabwo yari yahunze Sawuli, ko maze igihe niruka ubuzima naryari. Muranyumva iminota ibiri nsoze? Murabyemeye? Ngamuzamura ibiganza ndebe ko turi kumwe. Arangije avuga aya magambo, aravuga ngo Mana, ngo barakurorongotana kwanje ushize amarira yanje mu icupa ryawe, ngo se ndiyanditswe mu gitabo. Reka kubwira iri jambo, hari icupa ry'Imana izibikamo amasengesho y'amarira yacu, iziyabikamo kuwa mbere ukarira, kuwa kabiri ukarira, kuwa gatatu ukarira. Igihe cagera rya cupa ari kuzurira, ya marira agatangira kumeneka. Imana ikavuga ngo aya marira, aya masengesho y'amarira ni ayande. Bakavuga ngo ni aya Elize, bakavuga ngo ni aya Beatrice. Imana ikamana ikavuga ngo ni ukuri ndamugirira neza. Umva kubwire, gusenga kwawe birashoboka ko kugeza ahantu Imana ihagaze ikavuga ngo ni ukuri. Enough is enough. Yatosha yale machozi yote uliyolia, arahagije. Tutinye uko ndi Imana yawe. Imana ibahe umugisha.